nekad je to bila milina. To je bilo raje od svih kontinenata. Ne zna se odakle i ko došao. Pa ja sam Rifat Brojnja, selo Žitnić, opština Sjenica. Ova karijera podugo traje 45 godina. Eto, tu smo na ovim narodnim veselima, na ovim skupovima. Sad se u ovo zadnje vreme dosta nešto promenilo, to više nije ko što je bilo. Nekad je to bila milina. To je bilo raje od svih kontinenata. Ne zna se odakle i ko došao. Ali sad je sve nešto stalo, eto, mi pokušavamo da to malo zadržimo još, pošto to je naša tradicija, to se obavlja godinama. Za gosti Švajcarske, za Jasku i Čerke, hvala lijepo, ajde, samo živo! Zbog toga smo i došli i malo, eto, i sebe forsirali i opteretili, ali hoćemo da dođemo, godine smo proveli zajedno s ovim narodom na ovim prostorima i tako da ne gledamo nikad ni računicu. Da održimo tradiciju, da to zaživi ponovo i da krenemo dalje, da idemo naprijed. Idemo, specijalno od orkestar, Čanovski biseri Rihte Bonje, svim gostima želimo dobro zdravlje, lepo raspoloženje. Da se vrate, da dođu, da obiđu svoje i u svoj zavičaj provedu to izvrsno vreme, a da sve će proći. Život je samo jedan. Nebo da se sruši, može rijeka da presuši, samo jedno istina je, moja draga najlepša je. A sve to ide specijalno od Kika. Još 50 € specijalno od Kika. Železara, još 100 € od Miška Stahirovića, od Vuja.